Ibwega muridhiri wa Meru TV na karibu sana kaire tuinambere kwigua tukiaranagiria na hiri ntu ya Jumatano tuwetu inambere kwigua tukiaragia mantu mwanya kiri mubango yewe wetu wa ikabo ya siasa tuyanambere kwa tukiaragia mantu ma siasa na mantu mangi kathumba thara nyungu irumite butu ya kagita konde kengo kuinambere kwa tuhitigagira ati mantu maisasawa na tukiaranagiria kengo kumenya mwerekera wa mugongo wetu nuntu na utugaga mugongo ukagirua gambi uturaga uri nkombo ya barabangi ogorabwe mundinde na nchamba imbire yaga ogo kire mitambo tukainambe kwa tukerege mantu kathumba amantu makone na utongoria na muno tukimurika amantu mangarama ya utongoria utongore bwe batarambi mirandi ya utongoria na mantu mange tamamu marama kulingithanwa na utongoria ukabathikiria ukegwa boraba kuga ni kiri mantu mama monde tukiaragiria ogoro boy monde kawithire ni bambitaga ni family zo Kimathi gatugwatanire imwe kwa imwe kiri mubango wetu monka la ithatu chia utugo karibuni sana Nchamba. Thank you munene wewe wako ya Nchamba abale ya na iti nara ikwega muno nara gakaikagita karanto ba bemindani ndengo baba inge ndengo kubwirira baba inge kubwirira nchugu na tugaragara tutwinge wetwa munda kaita kathaino antu bari mbezi kana mutongorio ano agatwira saindi erenge nara tuje imera of course batwi okay angethi mbere piumba mbire na ukethia mutegeru wa Meru TV na nkimwira iko karibu ibindi negeto kila tutite kwa ile manto mengi mno maritwa injora mutethia dain feminazi manto yatithuki muno iguru iri ariti bwega yangu na tubosho tukaiko kuverukiria maendende lakini bwega sana. Thank you very much. Jamba kedia muraithiri wa Meru TV maybe baba kurithite na aramuji na barabangi ikengo twambirie mubango udikeria wa Meru TV nkomukethia na inkomukethia na ikawinda ya nawe wetu tuye mtu atiketha gwarimwe kumukethia mairilio kumunengera heshima nkoroki na nonto ibaba inge mono baturaithite ndene ya mitambo thaino kwa marietwa beta wa Amos lakini anto bati yewe beta wa Amos anto baiye beta wa Masho na baba inge baiye oyo professional in football na ilo dieto batumagera sana. Okay, bwega sana. Thank you very much Masho. Gatuambire kirigo engineer kwina gikundi ndoni kiambiria gufomwa gikundi wetwa bunge la mwananchi. What is all about kana ile ntero mbeo bunge ya mwananchi? Bwega pio Nchamba bunge mwananchi ni kiudhurano kira antu bongo bakarande bakariria mantu yara ba affect na ranturene yara kumania na thirikari ira chirio itene thayu kambira na kwira antu bunge mwananchi mbere piu itana iria sheria nontu kire sheria yetu ira katibira to 20 niara ina provision ya antu bachamania baria na vorta maoni yenu ya kinya ende ne platform yo kinyithia maoni yetu kire atongoria betu nikenda maoni yara yomba kuthia tone atongoria bara pameana tatu ikwa eruari mfano tuwe Nchamba kawira awa areta reforms tuwe yonto chia ko clean town na tuwa murtera maoni tuwa mwira nate tubatu nate tu iko maoni manto jau nonto mikuchanio redia thirikari na inini na irane na cionthe tukarta maoni yetu na alafu maoni ya rabando yatithirera au kwina stage ingi ya kwaria mbere then ithere mbungo ya ringitu ithere na makarani babunge ina moderators ya boss speaker
ina sergeant nyata arms baraba oreta thina pio twiko ukangaratania karo unaekwa kando pale na ngwende makarani kuandika into biro byonthe bugwa bigeta nara mbunge bi petition ende uniongugia uniwende mbunge mwananchi anda wale mbere antu wananchi bamenye imbibi byongwa na nionka sauti mwananchi ombikio tumira ya mutethia bwega sana. I think it's a good idea kana ni thuganirega rira twina ikundi ta bibi bigutetheria ananchi kwewa bakimenyaga imbi yo kuendelea na muno nkuruki antu bara bakaina mbere kwa bakiaragiria kagita karamantu maganintare anu yeme atantu bonthe baragiria ya mantu mathuka baba mwibe wa beno gwaya bwa kwaranganya lakini bwega sana ntubogo gatuchoke na itina nchamba na wadia Marimanti so far how is the going utongoria bwa Marimanti mwanka tukuthurana bukarakarangi ata utongoria bwa Marimanti so far kuma tukuthurana no utongoria bwega into kia mbere no utongoria bwega ibuthiete na mbere bwega tutionete nkujanio taira tukuona county ninge for example county ya Meru tukuona tongeria ibagusikizana tukuona pamoiba kwenia mono na kimutongorio mwega tuge kintu kia mbere tongorio mwega idagura eko kuma Kimurungu na ukona wathiara urandebe ni wathurwa gintu kia mbere ti kuga na antu bakwendera mono no batiri kumenya Imurungu aruta ngugi yake kwogu so far na Marimanti wanda tutirona mantu mathuku lakini tukuga ngugi niruto bwega nontu ti muntu atura utongoriani ngugi niruto bore batiri kuruto na kenda katamwira winio kumba kwithira wina onto bwaku bakuririkana napu uruthite bwega na barangi nyabakaya onto generation ira ikuno tuona watu yeta na wiro kenda tuthingata makinya mega maratongoria beto magukinya na tutikwenda kuigua watu nenkere agenda ikari ugu lakini utakinyaniria kumugo thito tia kuona mala tutikwenda kuona mutongorie na asila story mbinge tutikwenda toriuga tamu ino Marimanti wand iturutero ngugi bwe batiri na tukethera twikenagira na tukomba kwithirwa tuganiritwe nkinya nkoro ntumenye kinya kagita kaukangi nwago gutukethera tukiendelea ibwega sana. Thank you ibwega nkwenda ogu nonto tibwega kagita konthe kwigwa tukimena nagiri kana kumeneria wiringi lakini ibwega engineer kiri kwariria mantu mama ngarama ya utongo do you think muno tukiaragiria ana bani nonto ndio na twinde turi mbeo imbibe do you think ana bani ni bakubatira kwigwa bagiusisha utongoriani nima ne antu barani ni nonto keri ene community wara kuonde kuri na community ene ndiguru yonde otero antu bani ni ibo betha always batongoreti in numbers kumanisha ibo stakeholders baranene kiri utongoria ene kana kiri community ene so ingwetike ende ailia ontubokaria atere oga muntura abati kwithira agusika agwafecta saindi ni utongoria we mwika kando ura ate kumiso ni utongoria bura muno no kwika mbere agambira kana itira muntura muni ura agusika nyainya no yani amuitira magamba ko simple muntura akaumia ende anababa ide babati kusisho kiro utongoria bwega muno lakini kulingana na system yetu ya Kenya muno bila tuita democracy Kenya nuntu ni urongo tin democracy tuita ni yetu ni emotional democracy nuntu batu to chala mutongore kulingana na bura aria bura to kwa mtomikiro kyao yani mantu yate na umuhimu lakini in terms of mwana omwithinde aka challenge ro tuikate na kanya kariko the other day nchambo weto gochwangu githai uritoke tua experience uthirikari no ichi turongo ya bura chatu chatethia ana baba ithe
wetu experience ino karita already no bumite skuru ukarita experience ya miaka 15 ko ukaile ya twanya turakawira andikanire experience yanthe yare miaka 5 na no kurongo yantu ukandika youth experience ingi yare 10 years so mu youth yakuthire university at 26 nonto baba ingi unio miaka bathira keneo batwathira miaka ene unini endo kaile kona mtura noe na kuumia nonto 10 years ana experience 10 years agetha out and think up of youth so ugethere muntu no atiusishwe githirikari nonto ni thirikari ete omonera maana na igachwanjira cionthe ciotuma muntu atikethe ari utongoriene weta kurombete na ranturene ba mami na baba mbokua kai kana gatakura atweta tereka gakura atu yani you get the point no menye batu itutu affect inde nya zaindi batu tutuire rinde nonto thai baba ko tibio ndhe mwirigirite abithia thai onini mbirigirinde mbithire ndiri ini mbailetwe na onto mbailetwe uti opportunity nkwewa mfano ko uno nginya ndi frustrate antu na ibyo tumekona na baba ingi bekire ndawa cha kulevya na ino baretire na thai tukailia depression yana bani ni nayo ukona mono munini na nyamuri moyo mathwani ukaria rinartite Ibwega sana. Mashu, what's your take? Do you think anabani ni bakubatara kwegwa bali utongoriani? Point yenu ye yakupa minasi. Taino kuringana na Kenya are kinyete. Na we muthomo wa mabuku no kuririkana bwega NGL bateri go contribute in your life ile awe young. Ukona wakura wakinyithia meankera no le moimanto mamo bateri kurutha we kijana thaino nyoke maoni makwa inkuona vijana ibi bateri kwetherwa bigusishwa kiri utongoria uteu baguzi nkinya jirano iriku kana iriku na gusisha vijana kiri utongoria lazima wetherwe menya vijana bari umachukuru ukethero tibyo bena byo nkinya bya kwanjiria nkinya nonto batweka kijana otibu aomba kwebumbera no akana hakaejoka baba regoro yake so nyo nkuona nene betu na bara tukuthura ba tukuringira kura ibachoke naga ugunyuma baukire vijana na babaro the strong na bamenye vijana ibo Kenya nonto thaino tukaga vijana tiomba kwethera twina support yembegera tukwenda kwethera twini thaino na ukaraithĩria thaino tikagita kara kakitambo anto bethagirwa oyu atiomba imwana munini na tiena mathugani matikoremo koma ukaraitha nginya thaino ki politics bora ikothi kwanza generation ino young nio igukonsindwa na njira nene mono nkuruki ya bara na onto bena wetegyo nginya baba tukubaira chukuru bakathi bakaumiria maisha machukuru bagachoka na nturani nginya bo tukwenda kubekira inya na njira cionthe ira mwankana bo betherwe bena utongoria bubwega menyaga utie kintu kingi kithagirwa kina nkena mono tarida kijana mwenzako agukwadvise na manto mega lakini ukona wetegyo bwaku bwani ogatua kwetherwa no kwadvise muntu manto matagirite agu no kamenya young generation kwina thina kwa atongoria iparuta vijana na baba thongerie kima jukumu monthe tikwethera nginyagi utongori na baba ekire mbezi kire ngugino cingi cionthe na aguno tukaruta nginya atongoria babega paru ibwega sana engineer ana baingi thinera ni yithiritwe bakithungiria ndawa nje kulevya na manto matagirite batire bakionanagiria potential kana umbani bwogwa bomba kuruta ngugi ana kuna hata gukarutho one thing kankwire ndi feminist society chetu ambari ndi Kenya iri a good iri an example no tu kuonde
batu twina antu ikua antu bara akuruki batu baba betu ambe the specific ne antu ikua na bamami betu bare ibo kirari antu ba nini bakeya kwa empowered iba ukira batu tubayenga tubarta bichene ne iba kwenda kurimeni bichene byo tumyokona mtu moure antu bicho iro kona 1990 bichero ona yukuna 1990 iranto bavama no chueru areti no chuchu tuira chiachenje Kenya meaning that failure yani muntu are minwo kwira achenja muntu we kurongoia na kwenda mwana ora munini akura atikete kunywa atikete ndawe ni chakulevya one thing kwina mwanya yo kuchiara mwana no murera wowe at personal level uyu muchari kana family setup iwe for the muchari ara muchiba ati kwithira na achari beto actually baicho makia oboro family kinyati anene baicho makia au umwana abati kurerwa na irio na kanisa na mataro muchi lakini ndi kwina mantu yange ya maingi muno munene ya kwendeka ende ara au ni onde yukumaira ende au ni onde ira utongori ende utongori boke akwithira bori na arande matunda yakarunekera na arande mfano atongori baretwira ibakurwa na ibakwenda na banini batikanywe ndawa chakulevya tibo batikethre bari ine substance abuse we kumanchobi kwita beyond what are they doing kenda ntububo bujura otebo nontombi mbere mwana ora adiri mfano mtu adiri university aide kudilonka agita kyake na maecho angui ateona nguge tibo nonto mtura munene aingete kanya na aingete murango mtura atika hukume boya ile policy ranto bari bakubethia i policy chiwashwa mtu otengo yakarta let me give you an example kwa nuni daraka na wetu tigania ni riile chikwa nene nontombi batwiri gaira mbura yake ko ketha gutena mbura batwe ote kure kwena yura kwenda kuke akwitha kwena riua batu tutena agweta kwetu thano tuende miunda bukurema bwinde imbivingi bitiere ni utukwana muchi na wetera nonto bweta iba mujengora yo enturene ni antu kithumba bareo bako offer ngugi ba offer service usori mwana orano ndo tukantu baba atumba kwa solve antu barabonde lakini kethira nthi ikimenya ngui yayo ko otebwo me akwita bonge nkona bacha go bagitie bakina manara kukuonde bakiwanga chibwanga bete ate otebwo me akorwa chobi no me akorwa na bangi na miandarati na mwana ora no atina ngwe kurta kukinya uma chobi nara aka mwana munini twiro abatu mathonyo yetu ya itaruiro muno na yacho njiri nyingi muno chia kuya na manto ya mero ko ruare omba tabo ngacho abonge ko dirikare ko ethia kurwa na nchobi na bingo icho the benacho abachoe njiraira mwana ora munini akethe ngwino mfano bamenyo prioritize policy choche they cho prioritize ruare nda mwiki abako kutigane na kura tharaka otukarwerwe muchi murume rwerwani kwani rotumena rwerwani wengira kinyanda uma skuru nyanda achia ngoi nkambereria kabiachala kakurima au aya unge no muyuthi unge anjiriye connection ya kura twinto tutu kurima akikairia muntu embelabele uno embelabele anjio cho market yo me Kenya ukona chini kuute were kanya karawitite kucha mudhoto bangi geko na wembisi na muntu wende binadamu ombi muntu ogwirirwo okura noke akona mtu ati okura irwende ta kuchwa alternative means cha kumurta ki reality muntu ra unya into birangu munene na hivyo na tukoroga ipindi tukwimoto ari yangi ntenda ku disclose dai aunya into birano nto ati na bungu bawita na kakuchwa kwa roka reality mfano ntena kirato na nkona ntukie kwene kwikira irato ondireta koroko theri na tangaita nengu kwa ibo ngacho gento kira kyandita ki reality gutwike olinya ndi koroko theri ndi sawa kunyombera twita town tena thina ni no kanga guthia ta nontu akirie kwete nawe
Etiko thugani ma. Ibyo tumiona habari ya ara na batiuma agwa kwina na ara pendela bari kana barabari ya kangene batiuma agwa kanga. So mbere pi kuchwa ina muntu rageta. So kibita ke populist agenda azidrika cheto to kone ke bedhia yasla nation ku promise antu aba 500 shillings 475 muyudura etanyu chiondera na mantu ya thirire yau. Yes, thank you engineer. No tubwari botimbeka masho tukiya kirigori itwethire tukiona tuge monoga twaririe nawe tutharaka imbiyo yethire tuyina thina nuntu kwari wo matharaka takayethire twegetiwa nyuma inawe imbiyo yethire tuyithina nala taino Tharaka tuge compare na area ino ingi Tharaka ni ntige nyuma mono thina ikwekwe ntikumenya wethirwa na tongeria ba tuthuraga bakinya nara majuna bakanairo bakarutha mucemanio bakauga antu aba betu batiere bukite na atwenda kuberi uthi nukona nontu uma batienda gutwira guma nontu for example kwita barabara eno ya kuma Marimanti kuya Mukuyuni i barabara yethagirwa yi busy in fact ne watithanitie niyo shortest na ne watithanitie Meru kuma Tharaka na kuya Meru barabara eno kuma ndemo nini nkithi ya primary mwanasiasa ora oro kuya Tharaka area within Kibunga Marimanti Karocho Rungu irinu Turima division kuromba kura ethero no kanao auga barabara enu ilazime gekirora na gono kumenya nonto ndorano imona aranginya gono kumenya barabara enu negweta gwari onde no direta wetawa lakini ntikumenya thina imbiyo pakinya nara kama antu machenchagia kana nurongo baya turomba na bukura na bakimenya manto matiombekana kintu kimwe Mr. Permanent ambuge urongo tibwega kire atongori of course urongo tibwega ukethirwo kionaga guma ta guma untu ubu botiombekana otebati kweneria na buanto nontu daino ara tukinyite ntukwerewa mantu bwa makuthi na mbere bora na ara neguru kuri na ngira udini bwa gukari tukwerewa kira kintu kwogu kintu kimwe kira kithukagia mantu na bwetu nontu kuona Tharaka tutigito nyuma tikuga Tharaka itire antu bathomu baumba gutwariria na tukethirwa tugiuka kintu kimwe no ambuge nurongo kintu kia biiri antu bara tuthuraga batiraithaga ti uguta wananchi ti Tharaka na bamenya mantu maroka rutha mega imo mwana waku akaya na oyungi bakenere onto bora muntu athiano tino onto bakuraitha kurutira antu ngugi ugatuika muntu athimite ari ya university kuwekera antu box mwanka bathongire box balinge kura akuruke athi mubuko wambe uruthe ata ulitoa ende mubuko wona walitoa ndiduende aje round 2 wetherwa chiringi 50 anenkanagira ayenegana akibwira gende ndatongire ara mbochwirite kanyamo ndaona nire na muntu ndaino mubuko ti muthuku twecheza ugu turuthe ugu mwanka ukathi kuona Tharaka tutigwa nyuma kabisa na intema kuona ta Tharaka baingi nkinya athiete county chingi batienda kumenya muntu atienda gwitamburisha wethero umite Tharaka nontu it's the rad behind the scene nugona na antu batienda kwethura be proud na onto mantu mara monde turuthagirwo tie mantu Tharaka maingi maruthagirwa gweruni antu maingi maruthagirwa mwinduni kigwegu for example tiambuge
nyunda athi nginya githurano gya KDF lakini nukuona nginya bukaranirite na antu mbere buthungira nginya kienini ukona uraretwo family ya ng'ani na ngenuka ora ni ng'ani ora rete family ya ng'ani uyu na possibility ya kuluka ora kathi ende nyu na mbagi yakwe ekethirwa yi mugongo eno ntu bwa gutwikika antu baranda naka bawatire kieni patienda kurekeria baba nini young generation na bomba kwithira benasi nontu nukumenya nara wethirwa utie nako ukaria kwithirwa wi muntu hand time yaku ya kwithirwa gicwaga gunthiguru no withirwe wina long time lakini ukethirwa ti untu uruthite nontu ti kwenda kieni kwi baraba watire ende mantu amonthe nginya imoto kuga thaino ti atu change dalaka yithirwe ili better land for us all nontu ibaba ingi bago to expect na be nyuma yetu bayete na rwero na ibago expect ba mashu bethero bagi change the rad ibwega sana mashu thank you ngicokera kiunga chokya ngikuragia youth kana mbombeli akanenkerwa kanya maybe utongore githaraka ichange ire ku to expect ngachokera na kiuriku kambo ya kire engineer county no ya Miruntu imwe turarira mantu makone na ngarama ya utongoria giki kiama twina bunge tena tuweta bunge ya mwananchi. Do you think amuna utuwa kwina atongole bangi bethire tubareo bunge no kathikirika na tamburike kabisa na ethokiwe serious ura Faminas ko gintu kimwake mwananchi atiche atiche no yari nyera nene pyo atiche inya yo ndera irerinde kikiri una uwe but unfortunately batu twethera turi yani tukaimena kwe mutana baibone area irio byangoro bari na ria ngoro nonto atare kuririkana okay value eki ti kuri irio byangoro kwethe kunenya andikwa wenye ti ati kubwira mwandikwa aibwira kwithira nwende mwana wa munene ende Meru County batu solution yeto nonto thina ichi Meru County kubo thina recurring ka thina kuria gicho kaira thina uyenda ende yachurwa ndawa yarimwe na ramuthia MCA abartenguyo MP abartenguyo yaubuinde boro muntu achali etene katenguyeki batu natu twe wananchi batu ende twene nturene inya ni itare twende ya kwambiririo question boro gento kira kiukarika gwetu nonto otebu menyombira umbure na tethra yani tukewa seriousness ire thirikari batu tutikwenda batwa nontu twene inya atwa balesimithia batwa nontu biwana okay yani kwena mwanya yo kokobei for attention na kundemand na wore ya okay that demand okara yanko kurega I will take it that's a fact so let the government angdikare menyo tuti bunge mwananchi ite kuelenga muntu eneo yote thirikari kana gushuga code anybody ketha mathithio yaku yatibui ngogi lazima twakuthia ta mwanka muthia kethira imbecha mwanka ndururwe muthia boya ile antu betu botoro tumirwa ndirila tu apunda amechoka sasa ndio pundo wa Meru amechoka antu betu botoro tumirwa kuringa siasa itena ome itena omenyo barabara eneu antu betu baedwende antu botheri kuba teme yako make decision inje karingi ene ne itare kurutana batu na tu tiari tu atlete ende dai turiana baba ide ni dendera kurutana ba mami betu
bababa betu na atanoche twinthe turinganire mathwani amwe nya Bible ni wabe kureko chamaniro mantu yathukire ene twitito tuchamanie tukethera tukambiriria mirwa indambiririe makutano na ni acherere matunda ende atukwenda kwambiria kigina ginene kiongwa tuka trickle down mwanka tukinye all towns utwike ontuko kwena mathaa ya mbunge mwananchi Meru County yonde turutana ne uma ethira ithimo na wo mwana siasero ama atwira TV tukera mwananchi ari ithimo asababu imbi ni na no mwana siasa ndanje abure TV karo amende no atu athaithetera wende TV na fact ciawe ko wende ore yako beithia kira kibatere batu tukarta na antu norema tukalasime ndo beithia kwa lasimo ndo njira chirio kithumba njira feminazi kithumba thina ni mwananchi amamire yeah Ibwega sana. Thank you. Mashu gancho wekirengo tigeta ndapo skirigo. Dikuletie manto makonena ikanya kariko kuthugania youth bakanenkerwa maybe tharaka bachinjia. Kintu kia mbere tiamba njeri na kuga kire atongoria betu tukianjagiria nora aliguru ndene ya county mwanka ore munini ndene ya county ituije urale guru ndene ya county kwena governor kwena senator na akongerungu ituije twena MCA MCA isimo unit hela electoral board eringithagia kura na gieteku igite kenini mono kia youth kia maoni makwa ibateri kwethirwa yena considerations inene mono youth bakenengagirwa chance yara utie maana tuge kwegu uthomete na waya wethira mtu athomire na miaka 60 lakini bando nakuya kuruira gatikara na youth bareaga ugu kikwigie ntu kimwe kina bioria bibingi mono na ntu gatikara igatikanini na kimaoni makwa inkuga katongoria baraithirie na njira cionthe ira mu youth aketherwa akenenkerwa chance kigutongeria ndene ya gitikira kia MCA na nyugunde na kanywa kamwe mbomba kwela MP wetu Gigi Tonga Murugala ikiongozi itu yinji ikiongozi na ngugi yake ichikuonekana for the first time in the history kukara bukiona mujumbe wenu TV ndo nara bamwe baukagwa toroni bamame bukero mathai mathiri lakini thaino tukumuona live daily now and then tukumuona TV ni mala ikiongozi chairman akonengela cheo na thaino paminas warudhonto bwega tio twikeri wandende nonto bora waru kona thaino jinji no tambulika ikiongozi na nyunka mure gintu kimwe kitikuwe na kyo nonto naruthite mantu mega gukurukire tiku na twe gitikingi kinene nkuruki na bambo onthe nabo bamuyokete aga ugu nyuma kucheria tutio kidogo kidogo anto banene na anto bene weta na mbogo ethru bakurutha manto mega iba upgrade betaiti alafu kenda na ditwe vijana tutigerwa gateaka na atitomba kurutela vijana wezetu nonto wogo ketherwa we filimo no kujite ukambera masho ukandengera nkinya thimu ukambera you 1 2 3 na 3 na anga kuthikire na nto we kijana mwenzako lakini delale ala ukomenya imheshimiwa atorete mheshimiwa na lakini bando na kwenda gateaka no kithinkinya koromba
kumuria manto mango kibando ukethirwa wina gintu nkoroni turai ende gate akaendere uti ukethirwa ka kijana mwenzangu angatika twaria akanengera idea ona nonto no withirwe we kijana wenda idea inyinge muno cia kuruta ngugi lakini ugatwika muntu ura no ara bora omba kumunengera idea ya kuruta ngugi ugatwika utiumba kumukinyira nonto wana wamwira atiereo nonto tiba ingebere yao no kuthi kumwira nonto nakuona enji yaku ti bantu ikinyete akovario kaunenero anoruru kuthome goro na tarutwira na tarutwira kogu kiteke ki MCA kanengerwa youth nkona bareta changes nyingi muno nonto youth baragia manto mauma youth patiaragia manto mara matai beyondibo anto baraba in a sense youth baragia manto magwikoria manto magukoria baba nini na manto ma gukonania mena mutaratana nonto youth no kuona niyo igeto kagita fulani yerwe edhibuka aririe anto fulani edhibuka ruthe anto fulani na bethero barutete kirira gikiega so nkwenda ba tukinyukanyukira tona gwethera manto makabwa na batomakagira gukurukira tututu Wega sana. Thank you Masha, thank you. Your side kiongozi gatuchokera na tuothi na mbere kwa tukeragiria mantu mama bunge no tukwaragiria michemani eno munene ya kurutha michemani eno turiuga ni iriko na muno kwena muchemani uyu wa Sunday ukethirwa wina bao na maybe imbio gukwirigira kumana na muchemani uyu ambaje objective number 1 ya bunge ya mwananchi ni kutuma mwananchi amenya uma buongwa yani kuchakura uma kirukorwa ruonde mwananchi yakwikirwa matune na mwananchi kumenya ni mbia bahati kwirigira kuma kimutongoria A B C kulingana na bura baiki na kenda turutamblemu akire rigawa ati yatongoria na bunge mwananchi ethira akimenya boya ile mwananchi kila mtu whether uri pastor we mwananchi whether we governor we mwananchi bunge mwananchi mia okay turutambue eteke yaku thaira uri nara wekwo kuyana hao turi utena thida lakini bunge mwananchi ende irana na sheria ya number 1 all kethero tena fact au nwende orwama erua au ite bunge muchetho ira chia na ara county kana ira chia na national government ira muntu arongo wa muthanya no kathikiri no ni we ya fact kulingana na mauku ya bira ya tongoria na biro kwarire twethri feminist ntemi akuga feminist na rade TV ne woro na nte na uma bo manto ya improve feminist na rade TV ne there woro te kugage ende kuba atwara ithembu ire platform ya kwaria uma na kwira na uma buongwa bunge nabo na tambunge editangu ke nontuni kento kenda tukinyende kire matunda miao lazima una objective lazima kuona bira wiririte batu mbere ngwirire ara makarani yario ya kuandika ini icharirwe na bira tone ibyo byotochumbura mfano ito kwirwa muntu tuwe na kuna ugete kina na ate kuyuria lazima tukuthiate mwanka wite ate kuyuria tuwe kwe mantu yario antu bati kwelewa umbo ayo twatumoka menya ende mantu ara tukwenda yabithwa na tukona yate bithitu butibuo mbere step mbere wiki petition petition ya to amike kimbunge beta barire barekebisha na kiri obichira leleva nontu no ithire nya mantu ara antu barire ntuku ya gusuborichi yetu iri ariko iri au tu akwe mantu ekubithia kumisanto tugaikia mantu amandike memorandum yetu tuko batu turuna kina kiki batu kuthithwa bare gaende
But mbunge yetu ilitangwe mbunge mwananchi ilitangwe very serious. Next day no serve barua ultimatum. Kinake kia kulukan tukuena gitu yuri. Bare mwende step ithatu. Nyarende wanabunge baturaende bakaturanjirene. Bakono ende bayandamanite lakini maandamano yama. Bugeta mwanka obichine relevant ko barika niende buibuinde twaire twaretera barua membi butaonere atwethe butiche kuthoma ende tukuya tuthome na bututhikire buyurikira tuitate ko malengo mbunge mwananchi yara number 1 ni mwananchi amenya uma na tikumenya ki ni amenye na uma bura na bukarike bu actualize kirwa kenda faindika nuntuko bwo biranto utia yekuwa tukaritangania miaka 5 ethira noe miaka 5 ikithira wita mbecha chetu chionde no stand to lose ari ende turua tire mfano Meru TV weru ari otebuo familia zinarere kuya TV ne otebuo mucho mweri okyo thirare tukabuta familias kuende antu batu twetere taarifa mweri oyo nde party etiere ote taarifa tukona taarifa ikinya familias atonde ko kuthoma akabuto mweri wa 6 twande kiongi mweri 6 nuba no how stand ko lose ikambuni and the same case mwananchi thaira tukira na tukichie thakia tuimbize ngwene chietu na nibu mutongoria kwenda actually atongori bako already bambirite kurwayo like imbonera antu ba account bandikite samoya no ofandi antu ba batu ende ku mbere pio ambire ki point we of fund mbunge mwananchi utefunding yewitaje we are very okay we are very organized itukumaina atwetite itukumembi tukwenda babu prioritize ikiu batu tu prioritize kuona antu betu bateri ngoi babu birabo kwenda okaria ichubi enu batu bitu kwenda okaria ni integrity Meru na nkanye Meru county. So you get the try to vomera penji ne ile tofauti poya ile mbere mu Meru atongore betu tyababui muno nuntu batu bangire mabwanyo tokinya kiwango gya kuthwana kia ala kuonde familia yaro ama akithetaira muntu kuunge amurite athetontu bu so batu banga kenda utwika tutiukia serious mantu ara yo tumiza ethera mfano ne ruari tu estimate urite ko ndaro ama kuthetara Meru estimate urite ona urumo baraba affect estimate urite ko mutethia kwi muntu amurite wote kona bo mutethia kuwa mwana siasa endo kubanga mathoni bitu mona hapa kureta mwanka utugenya kura kuna makuringi kanuntu rona umantu baua madhira rumbitate ndinge kura na mwana siasa amutumite untu turabukarika so batu mbunge tu we are very strong tutekuromba udhoro kubethia mbunge kirini one teki politika na batu mbunge tu irio na ikiendelea mantu mumu mchemani winu kwenda tuwate kidogo ya mchamani Sunday ende mbunge batwe first edition kana mbunge mbere pio kutangazwa rasmi Meru County mbunge mwananchi ira to alikite antu kuma Meru County yonde atuketha twina antu mangiri na wanahabari buke ya bwindiara twirane uma first edition igethirera rantere park kendikia mwingi tukethira turio kuma thaa 9 twaki mwanka thaa 11 kenda tuthiriri mbunge twariko au ne ketherero every Sunday timanto ya kubithia ntuku na yathira so after 28th mwanka etanite mwanka ndi tuike mbunge mwananchi ya turau unless provision yakartwa kirembi ke constitution of which bunge mwananchi royo karinyana royo kanya kauka yo atike kurtwa constitution ine so imwanka etanite utegia sababisha tu mariko na keni kiraikia mwingi na uno twachamaniria tubithi michamanio yetu ya kurutanana na kwira na uma ara thirikari bithite bwega tunapigia makofi ara titite bwega tukaua utubu na tukaya na solution batu tutio kuanga thina kwina thina no
we are past that na community ina ite kwenda wita mbere progressive ite kwenda kwa the progressive agendas kichwa solutions ite kia highlight thina kuba twende tuwita solutions Mr. Feminaz Toroi kwenda kurwa ng'ambe na wakiro tukaua bu turona bu tio boya ile tuite kurtana antu mantu amaingi ndaba miabura ndita kenda tuteka guringi iyo muthieyo that is the final stages cia thina final stages cia thina turi kuma Sunday thina kuthira Meru County kuma Sunday ona Sunday kinya thamba njara inyoka miende inyoka thamba njara lokera murungu ibwe gainde iwe sana muthiri wa Meru TV tuthite nambere kwatokea na giri muko muna ndio ndireka ni 47 ciarekia na ukuruka ukakuona ndio kurugurira TV yaku tuthite nambere kwatokea giri mantu makonena ngarama ya utongoria muno mare mantu anabanini na bura mautongoria metu methe tumaikarakara na nara tubatiri kuina mbere kwigwa tuki machokagiria ganchokera kirugo masho tukithirikagiria kire thirikari nene gatwarire thirikari ya Rais William Ruto Ruto kuma bakoya banenkanira mawira ne kathumba nambi so far umirate yata mkoga ikoreti serikali ile kuba ino out of 10 kana out of 10 out of 10 tamenenkera 4 to 5%. Iki serikali ino ile kubando tutikore tukomere serikali twamiendete bwega na serikali twamiringire kura tukenete muno na tugwirite muno lakini serikali ino iriku ni kutheta muno ngurugi yani yatio wananchi ito abathurire bathi gutuwakilisha nala lakini begara tabonki nyabe na rena ngurugi yatio twathurire bathi gutuwakilisha nala kogu serikali ino iriku ibathukie ilati mena agenda ibati otiomba kukamata manto monde kalita kama iba choose manto mara the best mara maokonia kwa wananchi tioto enagao tukuelewa ngarama ya utoro ile goro daino lakini iba turaithere tweti na gago daino chiringi 500 wena ta family ichukare akiukenuka na tichukare we gintu gitari hakiri kogu serikali no ere ku ya Samuel Ruto ibategere na ti county moye na thina igonto kunde ko na thina onto pele ido kona ndikumenya nyu ndikuerewa aswa imbiyo yena thina nonto for example kama governor otie governor bako watanira kinyana munini wake atibaingi barekura kini tibaingi ende totikuerewa wetherwa nkinyambo ibago cheria mugate wa ntugu tabura na tiuto kugitabure kana boba yete na njera ya turudira maendeleo totikuerewa lakini itobere kagita kaleo kakorekebisha mara mondo mataliete na njerere batiri barekane na pressure na kinya thirikari ira nene kinya wana naga ugu county naga ugu turi naga wananchi wansi no bafinyikite mono ibethero bare antu tiuto tuika patient enough lakini kwa bantu ikinya tokaua enough taino to ina ideas imbinge mono cia kwere bushabara bataye na ume tuka bere busha na bamenye imbiyo yo ngwa yendere agara nondu na arabara batamenyaga imbiyo eko enderea nyana aba wetu
tiba ingen kinyabe na TV bomba kwethera bakimenyana tamanto makende na baba inge baye wona ndo kendo kioneka na TV ni tigento kieko so ende tio tukabere mishana bamenyi mbiyo yethagirwo ethiana abia tongoria tubudhurite ara tunekere ni hakikisho wanawethera botikorutha bora bwa twaindire kutuikire hope mtu hena hope no kwe wina hope ukethera wi mbeta muno mtu kwa tena wiri yes thank you Masho Mwesh yes ukerorete thirikari no riko omba kumerete hata thirikari nene amewa no to benefit of doubt iki okay Obama ira Kenya kwa president ya visit Kenya endikana yento kira ugire ki speech yake ka speech yake yari around context ya provide solutions more than ko identify thina yani chwa solution reka kuri okay identify thina okay as much as nobody ko identify thina tafuta solutions ende okay kuma ntuko embere mwanka thai the best thing bikitu kuma kithirikari yetu ni ura uru ayire areta mbecha arana chumuchi lakini ndi arakio uru ari Kenya na batikugira na noti kuraya gokie kuma ara uru ari na ara thirikari ri ite ginya kilomita 50 baeta baka ukembejira ba ikethribu ba only that bagume utimbecha chi utimanto yau stories tu bungi thirikari tu itrongoya yethire maisha athuki iruto ni uru na Raila bathukirie thirikari puni urongo nontu amundu ena akiri na kumea kwintu gita post corona COVID-19 post COVID-19 recession ni arande cionde ciumisiro yani ni recession ni kumia kwa economy ikachoka njire nyuma bagacha kubabonde na ntu babonde bakiunda most of them baregire thirikari bakwira itera corona miaka yo mwaka omwe muyururi pale awa muchara yukiumako na antu ibare bekureka kurita ngui so thirikari ya muno ya rely kiri marandu internal na external uno post corona recession na effect ira tonere yare yakara monga chibo thirikari ne aya antu irio ya baya na mbechi iriko no mbecho ira ne andika ndaitari baba ingi ne ari yani ne ari anditare nini overtime nto bo baita bora rigana nyako town utengo jartika ku de revenue to area antu bakonti bare awa beji na chiuma legeni kurongo ya Kenya bidu ngo ni baimo ndo tibo betite more than actually aba thukithukiti Kenya na kurongo ya boya ile tiba beche thakandi wiche thio timbecha bakara kure antu kenda antu bono timbecha becha chirio bwana aba kubithiara yani tukenda ba prove their point yani mndura inye thiwa ne ara gigija prove aboke no ka kwa kikisha nga prove uta paka bethe mantu ataoneka bairongo abandikite ari mu ngiri 30 ari mu bandiki ngiri 10 so the best thing and baba kubithia ni stories na mwanka thaya nkwire kuna kintu kita wa climate change imeumiza kila mtu global warming imeumiza kila mtu kwena mando ya ndo ile china Ukraine chumisi tende chionde so stop this Ruto Raila na Uhuru be too much preoccupy na ndo baba ile mwanga bate kurika no ndo bongi baki yakuma ende kimandu yibyo tumugwire nchamba atiri mwananchi na bati kumenyoma no denjire ngi no mbunge ichetu cha kuruta na ndo mabuongo thirikari oni wakarandi ukabithe kintu kira gitwa ku prioritize yabura nkore gyo thayo wena ngiri wena mpara na utena mubuto urendwo yo ngiri ura mubuto ngiri kenda tukona njirene ayo kana wito kara mbere okanyira ruga thwania
Utungatira mpara. Ende batu ibutu kubethio. Turi anjiria kwini manto daira muntu atito kwa muyo mwe to chachi lawire Winston Churchill utemenya wowe muntu utemenya ukuma mbaketine ukinya alafu ichokeria ukinyite mbaketine utiokira murume itiokira tingomi uraga ende ibobo ruto bakubethia taxi witete taxi na mantu angia maingi. Thank you Junior. Ndiona ndareka chetu chikuthira ndenda twibutwe na ndareka ta chire ubu cha kuthirikia nontu of course tukwarira mantu maingi muno mantu mama kore no tongore amashukire antu baba marimanti ward ndenda gobera maybe igambo ya kuya muthia baraba kurithite kagitaniaka na labda uwirane buragomba kubaigira kinya maybe kwena rugendo kubanga maybe mantu tamamu monkwenda mera imigambo ide imbambe choki nkatho mono nontu bwa host agakiri Meru TV. Tontu bwa kawaida kwethera uria nontu baingi bomba kwethera kwena wirigiro lakini batiuma. Lakini gintu kia mbere twambe tugibwa gakiri mwatha nontu bwa utunengera inya na mirukera tukuruta thai. Lakini antoba marimanti wada na kwa njumura kwa muthikiri wa Meru TV imbuge gintu kimwe youth ibanengero chance ya kwethera by readers gintu ikuiba kiraithirie mono na youth ibaombe kunengera chance gintu kia biiri atongoria bara tudurite ibethero bare atongoria hadi wake na ibachogie at least kuingeria anto mawirane bora batwirire na bora hadila bato nengere chionde ibachogie bora kuombekana bato hakikishere the third point tutikwenda wikira siasa kile urutinango gibwa county yetu na so amarimanti wantu tutikwenda wikira siasa itunengere mtu chance uwe mutongore na ito akuthurire umenye kira yatemiri othuro na umenye duties na response kuruta uikonanagia na ngugira ikugaigite antu baingi batikuerewa baingi no koraitha ukona ngugira muntu akuruta atikuerewa inguge mbiyo abatiri kwithirwa ene ugitini kirena kia na atongoria betu tukaba makira kulingana na ngugira muntu akethirwa arutite. Bwega sana Masho, thank you nontu bwa na otherwise barenkinya ndiganirwa ya njokeri na inkore nguga kaire ndio jinji kiongozi na jinji kiongozi lakini nacherie gitike at least kingi kinenene kila tukaomba kinyako moyo kankuruki na gututethia nkuruki. Bwega, thank you very much. Bwega tikomeka kwi muntu kwirite wake thia TV ni umba kwegwa okwenda kumukethi tukiriki de nanto baba inge muno mbumba gukethi bare matia mbambe nkethi muthikiri wa Meru TV mwere ibwega nonto bakwithirwa na kanya ga ututhikiri mwere ibwega muno na ngachoka ngakethia youth yonde aso ya marimanti wana nkamikethia na nkamikethia kaire na nkabera agutugendete tutigendete bantu athuka 2027 ndio nkaomba kubashughulikila bora gukaombekana na aba uri gitikiri kutukaromba lakini gitikiri otukaromba ndiba nengero chance leadership baba angi ndena tobainge mbomba ukele lakini sana mbuge Pogba junior yakwa muno nikeleke kebuna kinyage tere deno Mombasani nikeleke muno na ndaka imbingi chiketheke kwa jumla. Bwega sana, thank you very much ngwetegia tugachwa na kaire maybe tuinabere kwa tukera gemantu maingi na kinyawe gono tugumete na bwega
support. Thank you bwega nuntu bwa tha chetu bwana engineer ndarika chiere nuntu tha chetu ndero rutero arungi ikuthina mbere kwigwa igirutiganga migambo yaku ya muthia engineer. Mbambire no chokere mutegeri wa Meru TV mumiru wende na mukenya wende warabu twelite turi baraba twelite mu diaspora bwega nuntu bogwetania batwi njoke kanya ka bandu kukaribisha mumiru wende na mtura wende na interest ya miru ikura mukaribisha tarehe 28 arakeni ne kantere aratukethira tukiambireria mbunge mwananchi njoke kanya ka bandu kuira ana baba ithi warabo bare batu itutu stand kuluse kya kwithira county yetu ititabura batere itutu stand kuluse kya kwitha tututo ngorubura ko batere so ona tukenda itebie tukenda kwithira twina utongoria atona ni utongoria kinya tutei utongoria bu atona ni bura twendete ndechi yetu inya iteru itakinya ende tuchamanirie ni arambunge mwananchi na nkuburomba barabati umba okinya bwitara Facebook kere Meru County mbunge la mwananchi chapter o type wa kiu search yetu geke yau o to watch live tukethira turi yau na inya taarifa yani wewe withire uri yau no that the ubon kwenda kwira mutongo mutegeri wetu irwari na bukaulo pio no support page eu na ukirita maoni ike yakwithira kwithino kuona na utumbo nyokinya yo miariria ni ikira mantu au na tutukayariria na tukathia the mwanka tone thirikari yetu ikuruta ngugi. Thank you very much. Bwega sana, thank you very much Engineer Ntubakoya, thank you very much Marshall Ntubakoya. Na kinya wona wakire mureitheri wa Meru TV bwega Ntubakwa wena kanya na tiona twina mbere kwa tukera mantu kathomba ama na ibwega nuntu bwa kanya gaku maybe tugaina mbere kwa twichwanaga na tongoria bakairi twina mbere kwa tukera mantu maingi na ikengo twina mbere kwigwa tukithomithanaga gaturekeria gu era wa mwari cionde ati matugo wena utugo bwega ni ubambitaga ni Faminas Wakimathi.